Usamla Gabriel Timolong, hakasngi baar kaar punyo trek nailur arajar arpoar. Ula peneso ilade syaka National People's Party, lengba ka National People's Youth Front, kabade kasna trekam kisamla jong ketika party. Haka jialang haka office trekam jong ke NPP ya lachumier, ya kabala pedang seng baharu eu. Dau presiden ke NPWF ubak kitbok lang nongrem. Haka negasngi la sak hilang ru UMDC karamrai jerngam ubak bajok pengrup General Secretary rengkat ki wede. Haka negasngi usamla Gabriel Timolong ula soy kerteng kum kadak bala peneso pura haka parti. Berkum juru kum ka jimpan skem ubak kitbok lang nongrem kum u presiden ula soy kerteng ber IT ru ika form sya usamla Gabriel Timolong. Haka negasngi kasngi la pedang seng baharu ubak Renal Karkamni ubala peneso iladesh ka parti ya kabala tungru eu kum u vice presiden jong ke NPWF. Support kung state president jong NPWF ngaju apil ya ki kon sama jong kacela jong hari kasi janjab e kejumi ba ni de ban syakmat ban rum sya karan san jong politics lengba ki political party paper dengan aku play ban pedang subha ba kedia le pisa sisen ba plasyem ya dengan senjam ban rum sya National People's Party lengba ka National People's Youth Front kabalong kawai na kijing kot kijumi ba man kapori kon samla ba lanang belastan ba timrong siya ka politics nang ba hakawai kasngi nginyo ya kinang sensyar ki batubet ban yalam ya kan ejala ba kajing knyum kajumi na kapor kan kutno ya kita kinumi kmat ki bombyang ya ki qualification ba kunta tete kamentoy ta machuya knyum na syabat rei kong mamitu kot na kot biang mentaru iki kon saba apinong ki baslor ban wan syakmat na penyeso siya ki political party ng tamat syakri yang strong gatha yang kadong gatha ban de kejelahi baroy de kata de kajing khot ke jonga kan ko por sudan ngan khot ya i ba kabrem ba in wan ya kaban soy ya kan ka form ka kum ka membership ma form ka ba pin punya sopura bat ka National People's Party di shwa bangan soy aku akan penting pemerintah ke akhlak tu ukuran kena aja aku nak ada ukon bopura joka National People's Party. Pemerintah akan import dan soy. Di kum kadak ban pau bangila priang pura ya ki kum bapila keren hitla de nga wa ban pedeng shwa ya kan ka yu search wala kum kadak bapila punya sopura sa kapati gitu to semua ai ko kon dan ai kan ka form kum kadak ba gila kan baptis lan ngila priang pura ya sa kapati gitu hot ke juga samlah saka National People's Party kan longkut lalu na bentabat syakri ya ka jela berkoi hakan ko por gidon sai wi patu samlah karang ba jogi wala kloi ban yakin punya ba ya kan ka party ke juga hakin perai ada no baro nila spek ya kijing ya trekam ke juga bat ni snow ba ka National People's Youth Front kadon kami samlah rang ba makin long kinong aibor yang i Congress State Committee. Ini iya kiting one jong i bawa jok ngurup haka National People's Youth Front, haka National People's Party kalau lo kajing hirap ko makraw yang i. Ya kan ko pat ni dokumen. Bagi don yu samla Renal Karkamni iban sa long sa uy pat bukti ka mon bukti kadiang nam ta jong i ka State Committee. Ya kan ko nga so haru ban khot i generation ba nanyo yang ay yang ka appointment ba nakalian jong i ka State Committee ngayo yang perkat na kamtaban ban pediang ya i ru bung hat pra jong ka National People's Youth Front ban kum dukhat bah khamat jong ka National People's Youth Front kum vice president agar pat general secretary jumi ban semua ban pendek usah kadak pengertian sudah jadi tanai itu kepor dengan IT semua bro ya kena appointment data kum nanti kami kum vice president jong ka National People's Youth Front yang soal ini kau yang pau yang sungguh yang jing kalau yang people yang aku ini kam malah kena kiti yang kiti kaman malah punya lagi samla hajing terekam lembang NPWF mengunrak kadang-kadang ke platform
Jadi samla ke jongi budak besar lagi jongi jong. Karena dia politics, karena dia rap kerja, karena dia kam tourism, karena dia kalau kerja. Ke NPWF kan dia platform. Kepala mengkeringi samla ke pun ibadan syah. Ibu miak kami jam kan dia ibadan besar ke pong berkata. Masuk I play yang elam Ahmadu kalau pian yang aku mau dengan kinong kam. Tanggawi ke jukulat kalau mau trade, same yang ada ke party. Bangangit sekam nung mga Kristong sama borok kin sunsi iman siya kabod ako sa connection one iman yang kabod kang mengilak benang pre susu nang tagi pat ba kam tam yang samla juni yang tong thai pak state